na ulutanga e koto e na nonda i wola ni wili wola tambu e na vesinga e na buai na venga ravi e na mbakiongo rona undolu rosa vulkaono ke va enda semondonu ve Kristo Jesu e na buai na nonda venga ravi e na rona undolu rosa vulkaono ke va enda semondonu ve Jesu ve Kristo Jesu e na buku saka ni nonda ulutanga ni bosota ni na via ndua tani na bono na bango le kenda kina e ndana doka tiko nga na baka sama ni via la lati me baka enda tiko saka kina e na singa indai na ai una o ratu bagautaki me baleta na velo tumbimbi bagalo na ve songo bimbi bagalotu e so e satuna le soni bagautaki sanga i soli ve ke mamina ndaunau me ke mamindingi takatale ke ba ke maminga ndreba me ke mami una tale e na ndua tale na le soni ye ndua nga na lotu mai ve ratau doko na i bagarau ni lotu lotu mbimbi e kota na nonda i wola i wakarau e nei wolisere endua nga endua tiko nga na kena lesoni sai koe na singa indai na lotu ni via la lati na choni wa se tinika lima matai ni tikina me adova na tikina i walu matai ni ngauna ya vaadori kina na via la lati matai ni ngauna e pakarauta i kina i walango me adova mai ni kua dua tiko ngana le soni senga ni visau na choni wa se tinika lima dua kina walu au bia sure tiki anta saka tiko ke mdona ka sivuli wili wala singa tambwe ke bara artura ni vata wuli deo irna nondangone e na le soni ngo mera wili ngustak na le soni ni via lelati kenda na iwaba ko so sureti kenda menda baka mata utagi kenda me baka ninda sata mata ni viala lati me ka ko ni singa tambunga di viala lati danga viala lati menda kilati ko ninda tamata ni viala lati na ve singa keda sarani nondambulo enda tamata tiko ni viala lati yana nonda viala lati wana kalau e bimbiti kombaleta ninda raida baka malua na veka so e koto nei vole baka rau e koto e na ulutanga enda nonda sakatiko enda indai na semandonu vei tisu o tisu na buni baini na ivure na bono embasi katiko maikina na bono e vure tu maikina en ronro tu maikina na mbula o ke anda menda sema ve tisu na mbula buai na venga rabi binaka na mana ni rusa nga bulu rusa vukaono sai koe na nonda sema ve tisu e ruana i bagarau au nganreba mi wase ve ke ndai e baka toka iti koe na nonda i volisere na sakramente adapa na sakramente na casa vakatura kalesia na nonda tura ngo Jesu Kristo menda ndau vakadora e na vukuna casa tu talangakina na nonda lava vekenda na nonda rawata na veiva kalunga tataki oya na sakramente e vida na sakramente e rua na sakramento sanga itoso unong ko so na nonda irana nonda bu vale va Kristo er sa toso na sakramento o kenda to etiko ngai na rua na kai vakatura kalesio Jesu sakramente
sacrament. Rai wakatuni wasa ela ko may na wasa na sacred. Nakaela ko saranga may wandondonu may dake. E tambu. E vure may dake. Seni vure yani. Ia ngai mai. Ia do vura ia e te u mai dake na kena waka sama na kena kaukaua na kena mana na kena katau doko e lako mai dake. Au reida ti ko na waka sama rua ni sakramente sai koe na papiteiso ke na waka vini turanga e rau waka sama vinaka ni ndavulida na ai waka bubuli ni chisu e na choni wase tinika lima tikina endua kina tikina e walu. Na nonda mbula sema vei Jesu Kristo e koto saranga e na nona i wakasala ke na ka salisia e wakatura menda wakadora baleta e nona i soli e tukina na nona vei wakalunga tataki alo loma wale nga enda sawa mbula ikina senga ni vuna ikenda e vuna ndua nga nakalu oya e mbimbi kina na viana elati na nonda sema ve Jesu. Au na vamuri ana kena indavundavo e koto ne volisere. Na i volisere e liu na papitaiso. A kena i karua na i wakaya kavi ni turang. Papitaiso e na Roma wase ono tikine tolu. Enda sa papitaiso kevenga e na mate nei Karisto. Enda papitaiso taki e na mate nei Karisto. Au sandau tukuna tiko, au savuna u takawete na nontou valilotu, ni papitaiso tau doko endonu, e senga ni na papitaiso e dala. Baleta na dapa, baleta na mate nei Karisto. So era tukuna tiko na papitaiso, e kambimbiki na nawai. Na onda papitaiso e nawai. Ia na i wakabubuli nei Jesu. Se na i wakabubuli nei dusia vekenda na i apostolo. Enda papitaiso e na mate nei Karisto. Se ni vumai vekenda na papitaiso. E vumai daki. E vumai ve Jesu. E vumai wana kalau. Mio wili kamanta vekenda na choni wasendua. Tikina e rua sauluka viwa, mea dhoba na tolu sauluka ndua. Au na wilika nga, na ikarua ni wase e na tikina rua sauluka viwa. Na bosa nei choni ni sara ivi Jesu. Raiva na lami ni kalu, kokoya sa kautatani na non rai wala dana kai vura. Sai koya ngo kawatukuna, sa muri vea wendua na tamata, sa ua sivida ke veau, ni saliu vei kei rau. Iki ia kawasenga ni kilai koea, ia mera kilai koea koira na Israeli. Ko koea ongo, kau sa lako maikina, me vei papitaiso taki, e na wai. Tuna tiko choni, na wai o kou vei papitaiso taki tiko kina. Sai koea ongo, na kena utona ongo. Na utona, na lami nikalu, koea sa lako mai, membo kovi kina na i wala dhani tamata kede nga e vura. E vandine taka ki ochoni ni sianga ni uto ni sakramente ni papitaiso na wai. Na wai na i wakata karakaranga. Sadayanga mera na Israeli mera kilao kwa sarangango kwa ngawatu kuna tiku. Ia nakatalanga udakapatiko ngo. Na vei papitaiso takia na wai. Embaleti koea. Endusi vei koea. O koea na uto ni vei papitaiso taki ana wai. So na vei papitaiso taki. Au sa ambau dhakaba toka. E vanga taiki na wai e kausara mai choritani. Era kautama yurna i bingara vena toka lo iloma. Ia tukunocho ni
na kauza ka patiko ko e baleti ko na wai mai na choritani e wai nga mai na choritani me bakanga na vi wai taleso ia na kauza ka patiko ko e baleti ko na lamini kalu o ko na kauta tani na nonra i wala da na tamata keve nga e gura au satu kuna tiko na via lati na kai la ko mai dake e te ke mai wana kalu e baka bure na kalu sanga tiko kina na non dai tavi e na ngauna enda via la tikina na lesoni anda ba muri tiko na madau sau timbali cermaya tukuna tikina na kalu au sa ta kapau tina nongu via lati au sa batambu irawa tina Israel mirna nongu tamata ni via lati au sa suleo tibe irana buna wetin era sabatingu au tumberi ira mai na bunuan rende so era lakoba ia senganga ia au nangai zakaba endua na via lati bo sai kuena via lati bo e zakabo tisu ona kalau saya ikuana lako mai nei tisu me mai mate me ndarawata kina nambula tau mundo e koto ki ana via lati bo na vai nindina ko endo donu menda sema kina enda nangai rawata kina nambula bua buai ena bakingo kenda na lotu e chale enda sanga tiko ni buna utaka bagaleu na papitaiso na lotu ni via lati ni kuwa au sakere kenda na tala ni lotu e sele menda buna utaka bagaleu na bimbi ni nonra papitaiso na ngone ena ngauna era sela laikina bale tau tisu e ngaune sala betik mai kina ndua ngone sala ngana katulunan rau kavani sere e liu ni rakauta ko irana lewana non rangone kive tisu na Kristo na ngauna ya e mai solia kino tisu ve irana ngone na soli lebu na mbula tau mundo e vitu na taro e ngole tiko me baleta na papitaiso e ndua na taro vada vo irana ngone era sudunga era mate era na lako na mbula tau mundo sesanga na tamata tau doko e mbula na ruku di mata ni singango ia na kalau sa vakatakilana nona loloma levu while we were yet sinners Christ died for us o sembera ni o bala ni o semberi kile yalom sa mate o tio tisu mora wata na mbula tau mundo ana ka ndondonu manda baga emeni tak na ka menda baga haleluya taka na ka sa vakatura kalesia ko tisu me rawani nonda kina na nona vei wakalo ngataki ndona kambimbi ndondonu menda raivati ko na via lalati kemunina maramatina kemunina turanga tama na nonda bosani ala ena ngauna ni papitaiso endondonu menda semata tiko ena nonda via lati ena venga una tau doko sara ni nonda via lati merangai tumbu dake mai nangone era sarai da tiko na kalonda ulolomongo ena nonda bula na nonda itobo ena nonda ivagarau me vagayara takir nangone meranda wulia na wili wol singa tambu warau tale mete ke bungo en dona embake ni wili wol singa tambu kemri na tumbu sanu itaki na nonda ve bongeti ve na lubenda na ve singa tambu meranda ulako mai ena wili wol ni singa tambu kenta nindala ivakadaka sembera na ke vai te buna vakadaka na walu mbera na walu satu wali wol ke boga ngai valata na 2 miniti ya o sambera o saini ni sembera na ngauna ke pati ko ya na ibagarau ni non tarokova na non tantoka na ibagarau enda baudiki na nadaka o koengo embimbi dak o ira na lubenda menda be baungeti menda kautira mai velotu na mbaki rusul ka nongo
mera lako mai walilotu. Me lebu dake na bakaparau ni nonda bubale, na bakaparau ni singa tambu. Oira nanga seliu, singa bakarau buka, bakarau tai kina buka. Singa bakarau waya, bakarau tai kina waya. Singa tambu, kata udoko sa tambu. Sa ngole bakandunga, na sokolo. Au sanu itaka ninda na maroroi tigo na nonda ala ni papitaiso. Menda nang kisia na nonda bula. Me bakarau binaka. Sanu itaka talanga na bagingo. Menda ndau totolo mai ana ngau nilotu. Sa ando tiko na ibakarau sa tiko me sa ndau tokana steka butu na lotu enda ngai ado tumai. Sa kerkere ambagi ngo me sembera na lotu. Me bakaka ni sembera ndau ndola na bono ni takadaka enda sa tua ni bono ni takadaka. Menda totolo mai wali lotu ena venga una tau doksar. Na no nda tiko i wali lotu menda vai ibakarau taka. Sin madalaman da ke bayana non dai tambatungo me bango le verto ver nangoni au saraida tikon ko na bagi sauti sa andua na kana non da vela ko ya kinangoni centenario nangoni lotu itumbai lom wada maduna singa tambungo me bango le ngana itamba be ke mnina ngone ni tigongo in out kereng tagi na bali lotu ndau in out bale bunduan na kenangoni na bali lotu da ni oti ko bali buli o ko na buli o biala ngai tumba ha o biala ngai tumba se wara kana lal ni riseso ngai la ko balelai ye mbala usar na ngoni buli leka na ngoni tigo bali lotu sakere be kenda na itumbu nda vaka itovo takira na lubenda ena ivarau ni nonra lutu be kenda na itumbu nduana kaya go ena vida na mbagi sauti na COVID-19 na COVID na vita ubi ni COVID ena ngau na yado ki na COVID ate kubutalanga kine viti nduana ka na lotu wa COVID yango sa 2026 sa kuwa na lotu ba COVID ke ba ndu e barro tiko mai vale moki latiko na lotu ni biala latingo singa tambu la ko ivali lotu lai lotu ivali lotu sa wati na ngoni COVID 2025 sa kena yala 26 la ko ivali lotu ngara una ndena ndu tal na COVID se na ndu ngana no COVID nga bakatagiko singa tambu lotu ni biala lati lako mai wali lotu do tal naka andau tu na tikongo otai o nau da bitungo samba ki dio sabul kono pode na tan sina ni wo sota sa mungera da tu wala ila ye o na undirawa tu no na undirawa tambu na ngunu i wali lotu kuni kau tamai na me mutaba wa i wali lotu o saka na tigo ngo na undirawa ngo tigo na lotu ni biala la tiana mbaki ngo sa mbaki vio sanga bulkao no na mbaki ngo saka mbimbi na nonda yala tai kanta tigo wana kalu me sabsaba menda bagarara mataka mai na nonda sa na baleta na kalu na kata udo ko sambita mai na kalu ve papita isutaki na kata udo ko sambita mai na kalu iya menda kaku ningai papitaiso nga ngoni papitaiso kana puaka na nonda yala li papitaiso na itumbu na venga una menda bagandai takatiko mai na moniti kina singa tambu mai na matakalai me ado bana kavi lotu ni biala lati menda bagandai takatiko o sakere kenda tiko na singa tambu ni kuwa na lesoni Choni waseti ni kalima, dua kina walu, menda wili ngustaka, na ibaba koso in centenary. Weke mni talangana, lotu wasele, oni na bara rongoti umai, enambia ulibo da wili ngustaka. Me matata weke anda na nonda sema wana kalu. Na ikarua, na ibaka ya kavi ni turang. Orau sema tunga ena kaubela tai. Do vera sembera na kaya na kaubela tai
vai kavin turanga. Sa otina kau velatai sa tuda ke mo tisu. Sa soli mai wana kau kua ke venga mai loma langi ke vura sanga soli o ko ana veta laini ve bakalutu taki ke na ve papita istaki. Nai vai kavi ni turanga. Ora rongo ke minisana turanga ke na marama senga saranga ni duana kau e tu vekenda. Anona kau anona vei bakarautaki mengai rawani mana kina vura na daka ni via lalati monga yava kino iko bataki yau mendaru tamata ni via lalati ia daka tambu sakramente sacred boleh tana dava na kai seni bakaturanga ele sio tisu na kai saranga vambo bula kino tisu baka elia bakantua kina na nona bulo tisu na bongi ni singoya sangkai solio ko ya la beta da ke na manrai ndo biero tona ti se pele ka ngona ngongu sandobi ena bukumdo ko katal nga ke na no tawra da ke na bilo nongu ndrani biela la tibo sali biraki ena bukumdo na ngona tawdo ko saran do ba dorakina do ba na numiao na non dalo tuni biala la ti ko ngango lo meni rusul ko on sana ngai vei vula tau ko sana ngai vai doriti ko nai vai kabini turang ia na utonga ni biala lati na tepeli ni vai kabini turang lo lomo wale nga enda sava mbulai kina no bundi pa mbauta senga ni buno ke anda buno ko na kai da kawa na nona baka rautaka na tepeli ni vai kabini turanga mena ndau baka boiti ko kina na nonda biala lati opsano itaka na nonda biala lati na bakingo ke munisa kana turanga ke na marama leo ni baba koso tanda warau tai ke tal ngai na no tangole mai na tepeli ba kabini turang daka vere daka tambu baka na numi na tepeli ba kabini turang na ngauna tundu andu kino tisu na ngauna endo via kina na ngona libiraka kina na nonandra membo ko vikina na nondoru bala dana daka baloloma. Enda sianga ni boli ana siliwa na koula ena rata lenga ena baka dambunga ne Yesu Kristo abia la latia enda ndo baka boyo tigo ena tepel ni bia la madawa baka dori tigo kina na kena baka boyi na bia la latia enda baka dor ni kuwa o kila sota ngana nonda be balotu ena bia saviti era baka mbimbi takatiko na bia la lati ena buku ni tepeli ni baka yakabi ni turang sangole weekend to manda awala ko meke wa taro ba kunin do be kem do na tuirara ni ba kam ni turanga ela ko meke do ti ko ngani kir o kere me o wara itakamanda ni bo sotia una ba kos na ba kam ni turanga tekindur me baka dua na ngauna ni no mubiala lati mola ko mai moteki nduru mo baka raitaka na no mundo kana no mu baka roko taka na kao seni mbuno kina na kai solio wale na kalu ena nona loloma kena no muni be nona be baka lunga tataki bala tamorani tamata mana kino tamata yavo mo tamata ni biala latibo au sada urei tiko dau duana indambe dau bichu gai muri meranda umai indambe kina oira nangas oira sinrani sa sinrani tekintur meranda indambe kina ya usara ida tiko pa so nanga una sa ba kai oso tiko na indambe mai muri kemuni sana turang ke na marame senga ni kaba kai tuba senga ni duanga na ibuki nga ni lotu na iba ka vini turanga itu na kena imbale titum na kena inaki me imbi una bono menda tekinduru kina menda baka roko taka na kai da ka na kolo mate kina na ko belatai ena bukunda au sa nu ita ka ronda urusul ka ongo kunindo e binakati ko na nduru na ngale bangka senga seti mai muria biti ranga salen kana nduru ra meranda mai muria
na numa tiko na mukalou e levu na ka e asangan don me dakava ia dakava na nonda titombu ni lolo virana nonda bakaloloma na nonda mbuto ya naka ya baka sabata kana ngoni turango Yesu Kristo senga ni tuana kaibo ka tau ko sada ka bekenda ya sa kambimbinga menda maro roya baka binaka kenda talangana ital salebu na ibuki ni baka ni turanga saya do tiumbai duana ngauna ya saya do mai duana ibabuli o baka ni turanga rani daka ngamai bale oi ko ngari ni daka ba na baka ni turanga kenda na lo tu selende alo binaka nda tunde yesona nonda ibabuli daka ko ni kau bakarawan daka ko ni bebe sau meba kana bebe sau menda maroroe sona yabutu ena bagandai takatiko na nonda mbula na nonda itobo e baga rogo takitio kina na tamanda sa dersar miutinia saka na nungu bunau na singale wenda indai au na kere ni kuwa menda na la da hutawata tale na nonda ala na wasanga ni ala jangan ni tau na da butio tina ala nanga ilanga na yoti ni nonda sere sa nanga kere ti ko nanga sele ba veng mena tinia ti ko na nonda lotu ena singale wenda indai na nonda ala ti ko na tambana iwanan rau ruo sanga ulu na iboli serele we ko na iboli serele lai tambane ruanan rau tolu sanga bulu kawalu ruanan rau tolu sanga bulu kawalu ko na ulu tanga tiko saraira para karabu ko tiko saraira ya ko ya menda nangai tu da ke bata enda nangai da buta bata obia wasa sanga be ke ndana kena iteke bu au sa senga ni nongu bakata ki au sa nomuninga kemunena turang kena maramo ya na via latibo ya senga ni via lati ko ya da kamai na be ka ube mosese asenga ni via lati abaka tambuira kina na kalo na Israeli ngona via lati e amai teke bu ta ko Yesu Kristo ena nona mate ena ka ube latai na via lati go mbuli kenda dake menda atisa i pelindina i Yesu Kristo na tikine walu a kaongo sa baka rogoro katai kina kotamangu nindo sa hua ka baka lebu kando nangai nongo tisa i peli ni ibua beikenda na via lelati na daka ni via lelati ena basi ka beikenda na mbula ni discipleship ia ni mbula be tumbu mai beikenda na mbula ni ngone buli Kristo enda na tamata kaukaua enda na tamata rai bakayalo enda na evengu vitiko ena SI sa tiko na ngaunango na AI ko sa bata tiko iburo-buro ko na AI artificial intelligence ya SI spiritual intelligence o koango ate bunga na bura satu ni o tamata ni via la tibo o na ado mo tamata tisai pelindina ena mbula lo mamu na spiritual intelligence na nona be bakaboi na nona be ngubi na nona be bakasinaiti kay na nona be bakaboi na kaloy na numbula tugun na kino Paula sa senga ni ko yaw sa kitaka. It's the Christ that lives in me. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan na bosa ni tamata ni via la latibo. Ambaki rusa ulukaono menda na laveta tiko na kai senga ni nonda ye bakalunga tatai kenda kina kalu. Ena matene Yesu Kristo ena kauvela tai. Au sa sureti kenda menda satu dake menda davuta bata na nonda bosa ni ala na yoti ni para karabu
e kena ulutanga toka mera da vuta vata na leo ni lutu ni ko sota ya unda na ka unda taleta kan ula ko na non rawi wal lutu na lutu eklesia na non rawi lingus na kena rongo binaka e baka saranga na matser centenary era dabu vata dabu vata na non rawi lingus e sanga ni ndona bitau au kere amenda ba mata utakatala na rona do lurusu ka ongo da dabu bata ena non da dabuta bata na non da bosa ni ala ni otio ya enda sana langa tasara na ikan do nan rawal sawul ka bani sere makere ti ko nanga selebu ba dengu mai tinia na non da lotu ena singalebu enda indai rua tolu au sa senga ni nongu bakata ki au ia au sa no muninga wakayangata ki au kinaka koni sa vina kata wakatikori au batake koya koni salewa ni wakadaka ki au ni wakatopole au meu wakayangata ki ena bukumuni se meu wawa ena bukumuni meu wakadere idake se wakalolo virataki ena bukumuni ni wakasina iti au se moni wakalalai au moni solia ve au na kake venga se moni kakua ni solia ve au endua na ka au salaiva ve ke moni na kake venga ia ongo oi ke moni na kalou ya loloma tamana luwena kene alo tambu kuni sa nongu kau sa no moni me wakakina ia na via la lati Mengai lagi wakanda dono takinga. Amen.